tuh. Dede Sultan lagi makan apa ini? Hah? Lagi makan apa? Lagi makan bakso tuh. Lagi makan bakso. Tuh. Bawa kue. Ada asik. Joget joget. Awas kesepak. Aduh joget. Ayo joget joget. Ini niatnya berantem, Dek. Berantem niatnya, Dek. Aduh, Dede Sultan tuh joget tuh sambil membaso ya. Aduh. Sini. Udah. Oh, Dede Sultan lagi membaso. Sambil joget, Dek. Sambil joget membasonya ya tuh. Yang nyuapinnya mamanya Sultan. Am lagi. Ntar dulu di mulutnya masih ada. Orang panas. Basonya panas jadi harus ditiupin dulu biar dingin. Air madu aja, air madunya. Seret. Mamam lagi, mamam. Enak. Mantap gimana mantap? Mantap gini deh, bukan gini. Mantap gimana mantap? Mantap gimana mantap? Yes. Ya. Aduh, mau dulu mau. Ya udah simpen. Udah sini. Membaso lagi. Mama membaso. Weh, kok mama disemur? Jangan disemur. Jangan disemur, tapi diopor. Jangan disemur, diminum. Mau lagi mau. Ini Dede Sultan lagi mau. Mau apa ini? Hah? Mau madu ya? Mau madu. Tuh, mamam lagi tuh mamam. Pinter. Ayo joget sambil joget. Mantap gimana mantap? Mantap gimana mantap? Woi. Bego dia ngambil punya. Mantap gimana mantap? Aduh. Main buang aja. Jangan dibuang. Lu ngambil punya siapa? Enggak emang. Iya, yang enggak Pinter. Enggak, mamam ya mamam. Aduh, joget. Tuh, bareng keluarga Sultan makan. Ada yang makan bakso, makan mie ayam. Dede Sultan lagi makan bakso tuh. Dia semburin, dia kena mama lah. Bakso kecil. Oh iya. Tuh ya. Ada. Oh iya lagi ntar. Lagi. Nih. Tuh mamam lagi mamam. Oh iya lapar. Enak gimana enak? Mantap gimana mantap? Mantap gimana mantap? Mantap gimana? Lagi ngeliatin apa sih? Mantap ya. Aduh, joget. Aduh, joget. Mamam lagi. Doyan ya. Dede Sultan doyan bakso ya. Aduh, dibuang. Jangan sama daun itunya. Ini suka daun cuma.
lagi. Mamam. Ah, wih, piten na mama piten mam na. Enak gimana enak? Mantap. Aduh joget, aduh. Mamam lagi tuh. Aduh joget. Joget ya, Dek. Bakso Pak Kumis tuh. Aduh joget, Dede Sultan lagi joget. Ih, dia lagi nunggu gigi lagi, Gi. Giginya baru tumbuh 2 ya? Ada. Nunggu 1 lagi 5. Ada. Lagi nih. Coba deh. Mamam lagi. Alang ibu mam. Udah. Belum ntar. Masih nongkrong. Hah? Rambutnya Dede Sultan berdiri tuh. Udah Ntar dulu. Udah nggak mau. Kalau dilepain baru nggak mau. Oh, yang udah dilepain. Mamam lagi. Dia nunggu lagi 1 sini. Iya. Aduh. Mana botol yang kecil nih? Isi air teh. Itu tuh. Nih. Air teh manis Tos. banget air teh. Bukan Udah nih. teh manis. Teh tawar. Masih hangat kok. Tadi Terima kasih yang udah nonton, semoga terhibur. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.